buki may nakaulebu na kiala tilebu au saboro tunga en radio Fiji 1 ndo mai biti na bonga di ben yato ebi nakabeyao na radio Fiji 1 ndo mai biti na bonga di ben yano na evangoliti ai rakiraki ke mami na marama ni nafle ke mami da talenta kana na radio Fiji 1 ndo mai biti na bonga di ben yato na radio Fiji 1 ndo mai biti na bonga di ben yato. Ni sambul binaka sai kwengo na leka ni nonde tukutuku ero saba dingu itu bagawawa eruani songo baga politiki oya na One Fiji Party kena People's Democratic Party me tolu sanga bulna singa e baga bauti ni roboroka na ruani songo baga politiki ongo na political party decree ka sangani solilesu kena balni bolbol ni bindingi na ibola se declaration tukuno Muhammad Sanim na registrar ni balni bolbol ni bindingi Nindondol mero solia na ibolongo nimberra na ikatolu sanga bulgandu ni Disemba ena mbak sauti ia me ado menikua se sang ni dingomi endo na ibola ia sa solia ono sa bula singa mero bado rakina endo na ka ke bokai sanga sana mbuko de bulgandu na ruani songo ba politiki ongo ena lo mani ngauna ni non roba de ngui e sana sanga tok ni rokati mendo na songo ba politiki Ndong andre boile buna ambulance ena ngauna endo adukina endo na bakadalaka tukono Dr. Bernice Rewa lui na liuli matambosi ni St. John ni bunga na ambulance banga tagitigo ena ngaunongo esa vida batana ambaki na kena banga tagitigo mai kasa toso tagitigo na kena ngandrebi mai na liuli bunua tukono Rewa lui ni sianga ni rawa ni sotabi esona ngandre ena buku ni leila ni ambulance ngandra bana St. John me tosoya kinandua na ibatang ngende na ibaga raw ni norto bingarabi ena ngauna mtanga ongo roto nangai rawa ni sotaba na ngandre ni ambulance mai na liuli bunua ke wa etiko endua ena ngauna idingo mikina nangiri tosu binati una bengaram ni matambosi ni liba ena nondo bunua ena kena sangai me bato dogota gina wanga ni liba ena be bunua balengai go ena tanru ni bunua orakiraki ke lautoka usutu ni bengaram ni matambosi ni liba na kena banondroi kina be bunua ndondonu me banondroi kina ia sona ngauna e balenga tale na itubutuba na lenga tumbukoso enda usotavi rautan tini $1 milion na isau ni kena baga binakataki na ngada ni bingarabi ngosa na buna talangana kena raile subitale e sona takata lelebu e tuba kata gitu e nambaki ongo ronondolu tini ka ono bebu getigo e endua na timi mai New Zealandi ena kena baga tau dogotaki na wanga libu emba ke nandua tale na timi mai Tonga e daga tiko e kornumbu mai mba kina gitu enandua ni wili lebu ni ndaung gitu na Pasifika erna laki boy tabitiko ena sot ni Olympic Games mai Brazil ena mbaki ongo waka ruotaki ni wili engole ena bana mbaki sauti mateni ngauna me boy tabikino biti ena sot ongo oya ena tinika diwa 5 kadhiwa ia ni leurena boy tabi ni ndaung gitu ena Pasifika ndua nganaka era taka oya na kena rawati na kula me bakani otu tingauna me rawati kina endua na Pasifika na kula oya ena tinika diwa 5 kadhiwa nangai na makatoka yani na ngauna oya seode saramanda na ndaung gitu ena rawata ni mateni kula ena Pasifika maidha bekir na boleka ni nonde tukutuku ni boeding binaka Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na barong na bula FM namban dua na sere Golbina gua saukur tondo tali tak na bula FM nimbula narango labinia to ken korro na kasi ando bakro ngan bula FM namban dua na sere Bola binaka yang makereta menandi Nesbea Nambula FM number 2 NSR. Ba korbo. Tasang talent on station ni rolerua. Namban 2 nga Nambula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.